Lo kovela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belran News vha tshi khou avhalelwa nga Rofhi wa Tshikovhele. Vhasedzulusi vho bveledza tshishumiswa tshiswa tshine tsha ḓo thusa vhalimi vha maswiri u ḓivha uri miswiri yavho i vinywa hani kha mutsiko na malwadze. Musedzulusi wa u thoma wa ngudo Profesa Vho Carsten Zengel u bva Yunivesithi ya California San Diego vha ri vho sika tshishumiswa tshine tsha ḓo vula vothi ḽa u khwinisa mveledziso ya zwimela na vhulimi vhu bveledzaho maswiri. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Proceedings of the National Academy of Sciences. Tsedzuluso ntswa yo bvisela khagala uri mililo ya ḓaka a i kwami fhedzi kilima ya fhethu hune ya khou swa. Sa tsumbo, musi mulilo u tshi khou duga California, masiandoitwa a mulilo a nga swika kha kilima dza zwiṅwe zwipiḓa zwa ḽifhasi. Vhasedzulusi vho shumisa data u bva kha modele wa ḽifhasi wa kilima. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Georgia Institute of Technology. Muhumbulo ane a khou kwamea kha milandu i re na tshivhalo u tshi katela u ṱangula muofisiri wa goloi ya u endedza tshelede ya Protrac Cash in Transit o ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Musina Mulovha. Muhumbulo ane a Vhafunanani Godfrey Makhado Bongwe ndi ane nga ḽa malo ḽa ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe a ḓidzhenisa kha mulandu wa u ṱangula masheleni kha muofisiri wa tsireledzo ane a shuma u endedza tshelede nahone u ḓiṱama nga tshigidi. Miṅwe ya milandu ine vha Bongwe vha khou livhana nayo ndi ya ndengedzo dza u vhulaha khathihi no wanala vha na tshigidi tshi siho mulayoni. Zwo ralo muhumbulelwa vho farelwa ḓoroboni ya Ṱhohoyanḓou nga mugivhela wo fhelaho nahone nga vhaofisiri vha zwigwada zwa ṱhoḓisiso zwa ṱhanganelano kha zwe vha dzhiela uyo mulindu wa tsireledzo mabogisi a tshelede a vha khou tea u iswa banngani. U swika zwino khothe yo fhirisela phanḓa uyo mulandu u ya kha ḓuvha ḽine a ḽi athu ḓivhadziwa. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belran News. Muthetshelesi kha vha ḓi bvela phanḓa no ri tevhelela hune vha ḓo ri wana kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube kana uri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awangane zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belran Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.